What's up, people? John here again. Yam kuiraba matungda mo khojik se ai street food ki video mate ma capture ke. Aina le se MU gate ki kidang haigalaga ko 50 meter mo haigalaga sorok ki matai de ne street food mayam ma hojik le ko aur si mayam se happy namjara ke lockdown se hojik khraga normal la avani na business is dum khraga normal dum tare mayam se duna street food sik se hojik amung thogle ko mi si dum chille hojik se se da chaput ke yoge have the dum yeng asi mayam hai mathang dang capture Okay, street food says minus 10 ka laga towe ko. Kasi siya makal na yamam towe. Aduga jaga chap chabi se MU gate to adalay re ko. Machin nam tu khali je tower le je manang to le. Aduga kitang haigat piro 50 meter mo aduga dum sigi left side ta mayamam le. Adai mathang undang sum namjara ke ma. Aha magi stall ne sis na. Saan am dikay kayo ge. So momo dahi na tawa fried rice dahi ek kino omelette coffee. Kung kaya din kaya upang ge sikka. Mapan dahi na taruk mga makai. Mga kaya ba? Taruk tadi lockdown weram ni na tra. Yeng mina sebe mai matang tang capture ke. Ha ma stall le jikid na. Sa ha su mai am lai. Is na maming tole la agat sabi huai mong em tai ai sma menu makada me am yore kai no hobi ji ba ha zo ho ne ba zo ne ho ri si su Cái sao có dâu kìa? Rau cũng momo cũng burger, cũng fried rice cũng tham. Tham đó là tàu gì vậy? Angang cái tàu mình làm angang đó, ăn tao mình cái thôi kìa. Rồi. Dạ, hôm nay mình sẽ về. Ở đây em là cái tôm sabi về anh MU gate ki cái opposite ta kita ngay cái là cái tôm này để có dịch sẽ lockdown cái lấy rồi đi corona cái mấy em lấy rồi bữa nay Mamang the show success mina phamma ga cha ase kya misyam tong naram go ma le me am se to hoji ki hoina di lak pi ba yare adom kitang mas ko piro lak pa tam da cha bu di lok tok to ba yar roi mas to ko adu ni hoji le se adu sigisna stall ahum su bani sigisna mo asa kiran fast food hai ko adu mai si judum chicken samosa omelette momo chokcho adagi fried chicken fried wings spicy fried adu suma adu mo aktani yaur se price is $10 chicken samosa se 10 rupees hai ko the omelette se 30 rupees hai the momo se 50 chok na 70 maina le mai se sida samosa ke ki me yore adum yani me am chab lak piro yam na hojik me am gi street food se hojik me am street food pambi ba me am lei bido du adum lak pi bi yare Menu is the eat is she them someone and hopper. Someone happy. Chicken chili chili there. Chicken chili chili. Still chicken chili man. Fried rice like. Fried rice like. Fried rice like. Pung di kya apa hang is? Ni pan makai di tole. Pung teruk. Mangai teruk. Oh. Curfew live ni nong teruk tulun dari siapa pun tadi ko. Ada business has sik kamai to ge amna. Business customer di wat terus. Customer wat le honji. Wat le ko. Phải lấy tiền này thôi này nó có mình nữa. Ôi mẹ chọc cái đơn đâu này chứ.
stall se ahum su ne sisina daga mari suba ki amuk sida sudum hapet menu dia hapet manare ado customer se dum phajana dum lai ha jung dang wairam se ko anda chicken ke kya taw ko pa yam lai rese kai menu se yaw ge se ba si chow momo chicken samosa lollipop samosa tani menu se dum hapet manai ko manai lu man Ani ngang bo momo pambi ba mayam lak pa yagani MU gate ki heko posita dum around 50 meters muk chatlaga dum leire sorok matai da ko street food ki sigi jaga se dum yam kuire bane phamba ado hojiki muk pung taruk tagi lockdown leibani na ko adi curfew leibani na dum if afternoon da dum lak piro sigi timing se sab chare yam kuina thieng ba wok ti hang ba yadrabani na jikse moi se pung manga ma khai da dum lo le haya jikse aduna dum hojik lak pi ba yagini street food se mayam se dum miss to wirang do male ai should miss to aduna lak pi ba ni ado street food ki oina di hojik sigi stall mari du khaktani aduga jik makha ta na jik sigi hinjang ke yon manga tani sewa gi snamo sinamo hinjang manga tani yam phajana phame ai saibo habi chachara ke stall si amna sang na chatle hai tare ko MU in new market hai ta ni ko corner market vegetable seller me am sina siksi se MU in new market hai na moi no ming thole corona market hai na ju thole ai bidi ima kaithel ke hojik loan mani na kaithel phambi ma ibel sing se swai de loina bo haidara ga oina yo le ko stall sing se aduna hijang na bi ke gumba leibining ba hijang ai sidi chang da ba ya da ngak tani na leibining ba leira ga di adum sigi MU get po adum haida bira ga makal gi ma ma dum leire kiwi su yam phajana leire sidi chaw so bo aside kilo da kya on je ba kg lo de sam kiwi se 180 the size su yam phaje ha ko Manipur da Punjab kiwi ma le haitup su yam yore mangra gumba yam thoe stall je abo ni lei se ado market je sidoina nongna setup to gi style ni laisang hidden hai do adu gi hek mapan da ni phammi ba mem se hinjang ke yole ba mem se hangam su yam yore sina kami ngak tani yoli se ado ai video ji kitang ni aga di waro bi no ma ai se gimbal yorok tra ai je lambi thok ku da ha pechum namjun jara ba sigi se ta sina plan tor nam na chede ado size namuk haira kra yole Rosini ado size na mo kitang phiron ngum khra yole ado yam nei adale ise standard robert school ne aduga sigi lambi pareng je ko sidane lai me ma'am se ado street food chaning go ma'am lakpiro kai tare khoi gi sum business se pura jikse chalai ba phajana yadri bani na ko ado ma'am tang support to bi boina ko khoi gi local gi khoi gi business small time businessmen sing je kitang der support to bi boina chaba lakpio aduga si hinjang ke leira gadum hanbi gi ba yare
MU की गेट तने गेट तकी around 50 meters मुक्तनी लापिसे मैम हम लेरे अदो लोइसिन जरगे वीडियो से आई अपडेट अमा तोक जरकुने सुम unplanned video ne ado loisin jarage thank you so much